Mama wakwaba emfa umbra Ghana SM TVGH so wofreme adwoa searching. Eno wamu 45 minutes and the man cool no. General Frifa, one of the best military officers in Ghana. Generals. A kwabe no mufas yukunu. One person yukuno. Odi ano etun chanya. Vice Marshal Yabuachi. Yabuachi. Ode tonu so say Yabuachi ofie mienu na ni mani toilet. Why the kuno? Mesu amum pe Rawlings asem. Topic we no ma edi aba no. Ya be kam na fe. Amenchirima no. We toss and kenyai. Odi ano tun chanya. Admiral Joy Amedome. Why the kuno? Why pencil? Odi ano tun chanya. General Robert Kote, former Chief of Defense Staff. Why the kuno? Odi ano tun chanya. Ike Utuka, former commander of the border guards. Why the kuno? Naval Commander Roger Feli, former foreign minister. Why na ma yekuno? Entinka semu akodano. Se Anita mo Guinea ena command sosua. Enka semu empie. Between June 1982, so Enipa and the PNDC Tamana Rawlings down omukum womono. Eye greater crown kwano. Enipa ni ya mako bianco kai Michael J. Dead and pain. What you say? Omunkokan. Obiankokan. Eye greater Accra. They were 27. Any and crime force here Rawlings dead ya. Monsumun sorry. Nipe kumom greater Accra. Ashanti region. Yang enipa omukum yang Ashanti region kwan. Omuya 44. Their lists are here. Over Eastern region. Ya moho. Enipa omukum womu 22. Enipa yokum womu Tema 7. Enipa under Rawlings time omukum womu brafo. No me 12. Voter region onu ani krom odusini baako a na otene so anu asori bebia no a big powerful voter region sanita nimdia ene kom kokasa papa no asem voter region ko ani pom kum 28 western region western region eni pa kum 29 over central region eni pa wu ye 16 under Rawlings time northern region eni pa wu ye 10 over upper region so a samre no eni pa 12 akwesi prat onu ani paper inside wanu su kotui na obi na eka ani omukwacha da buga sabu achija ngu ya kwa omukwache no ba tamfo no omukwache wo yenim yen se ni asusakura na yakenkan nim bara sam no parba nyina se minia enna dia moma unu se enna dia Rawlings ye imebu a se nyana na akufu ado aka Rawlings kwa ko wuntem mototo na jeje mu wu Anita atenie ban money Rawlings obeka se no achi okopa Rawlings achewa ogu na nim asika chense wapa ohufiri akoba opo no de minya no osisa mena no onu oti ase ogu anim ase ame ohufiri se ya adwene no ade fu we sei amamu tantan we sei no jambetuma ye no Rawlings na ati ase ogu anim ase edie no manfanya kuradu agiman die no manfanya no ye na de mama bamunya position ni bidia yankofa ya hemfo na ne yankoye na yanti yan voice my foot. But minia assemble the yakesi ni say. The yakesi ni say. Yesu obi di mutala Muhammad. Yeah. And semuna Dr. Dankwa JB Dankwa, the doyen of Ghanaian politics. Dr. Dankwa 1937 na wonu wo dwene Queen Abefa so a Gold Coast Youth ye movement. Eba 1947 wo mo dwene ho sia the United Gold Coast Convention ebeba. Na mutala ni na sefo obo hinifa. Kwa semuna DC fo kujeto muka SSCIA ni ade Dr. Dankwa go to Oxford University. Kwa her record that Dr. Dankwa ayen ho. Obi antimi breki. Oti ase Dr. Dankwa is sacrificing homa Ghana no. Na sankrofo mo hinifa. Ensu mutala Muhammad. Ekojiro ogu na nimase. Na esi e kandia. Enka Dankwa so frifie. Kwa amchiritwe ko frifie. Wo ya achim this year wo frichebi. Oti ase enti di omu ye ya Rawlings ene abamba be machise ho a wo musim nko stage no as a part of a year wo mema tribal politics abamu no sa no mu kadia ebeye me ngongwa pa sa chemfo nsoso no eye jebi dan kwa busuafo wo mu so sorry wo man sorry a me ye patakwa jabobo me jabo mebo ena me utimi kasa 1 pp obra the lives of Dr. Dankwa nom RS Blanom abai fakabonom dumbie no mumuni oti ase ebuzi anom obra untim wo mudi Victor Usunom o manyi minia awretam krofo atoyen o hawom dia fam
Yes, ye can come when this when you be agina. Na ye nyakonya na ne aso etimi ye de. Ne asoso muso ye tutu mu nyamusa guya. Kanya ne sema sori ababio no. Dr. Dankwa emra wono akwasi broni time. Odwini ye say ye voter base voter lake wono. Dr. Dankwa was the first person to have suggested. Or suggested say ye betimi di aye what is saying voter omo be akoso modam no. Dr. Dankwa the suggested first. O kan number time. And Kuruma time, Dr. Dankwa repeated it. I was saying, I was parliament. Dr. Dankwa, and near Dr. Dankwa, aye, and krata, the account concept of God. What you say, this cabinet trapwa, and near Dr. Dankwa, waye, in those days, for Woody aye pentino, or be in those days, or PAD, Africa, the Pado was saying, and so Jinamu, a coin, na Katriana, some Kuruma de Kotu or more, or Wuya ya. And then obia ye kuni say minia bisa se mene ma me de body e ba ne adru nsawam wose ha ne yekum dankwa pani no na me raho na me nyini ye ya me kohwe ba bia ye de ye wura dankwa to ye no minia araho na sai bia me ba me bo modian say me dey 1966 the commission of inquiry me de bi ba na me de abetoa na mo kenkan latest cry Dr. Dankwa twere ye dru ba bia doctor say pronounce me say papa no na pomuden enkruma hwema ni wuye because of Ghana no kra ebinom mpenti na mutimi de nanim tietia fom di natam dia achemfo obi sitrodo matoa na we kra da nya achem asem eye Ghana nyina asem eye MPP nyina asem si abeku amnatia nhyiran Kenya me say andakufo ado andakufo no oman no entokwa nsi se mama penisade a ene ebegu ni tiri so se mama penisade a ebegu ni tiri so on kikan konwo mu kaso omunya se tribal politics no obi na be ka se Rawlings akum dipa na se nkrofo mu di animu yi ahemfo wo mu ntimi di buo be mu wo mu na se Anita no nko ade akometwe mu aboso so mu do Rawlings pa no a ebra no so ye no wanya ni wuo okọ odasumdiem obi anso nim se kufu ado na pagya no so ni mu awreho amode ye no e kan wu bi na dia mo nya de hye na dia mu ko gina kire ya baba be so kwa kase nipa kro no nyine ho Mr. Speaker o de sami mo MPP for ye begina sechi hus alajete any Michael Quayle sami mo mu kra ni kra no a mo no sana justice DF and obeye even in those days kra na soldier for aban na Rawlings down no ya wo mo transitive bar democracy no justice DF and no sana mo ye even George Ahosanom ye eya mama ne nyina titia punishment se huru ade we kwa Jesus so say ya onu speaker of parliament mi tro kase ai nipa kro nyine ho nipa kro nsu frabusiam sam pese mu cha emu beche nipa kro no ofrabusiam ya betro so abusa say mensa wood onu so frimfante why ne ku no why person no wu ye bekoso se sana mode badia ye betre kiram ya hunu mikrofo no Rawlings or the saying one said of Musitie. Why the cum mensa wood? A car ban a fast so senya this year or fast woo ye. And a pair come better hey, and near my bamia queer in your bay. Now, so this if one come my fast word, Minia, a German woman to me yet, it's Yankee Catrimum, and I know Tanya do. Baby, I want you to do. A ya sabi, a cruel dam of an anya de Ketua, a cotrao, and a Santifo broom fantifo, or dinner. Does it think? I know the Adibu mine. Oba Kumasia, Asante New Town, ya di amaye ni anon fantifo. Kofi ana wanya fantini. Enso nya fantini New Town o try. Me former station,